Okay, well, Camila Magad, Sean Chéador, Dom Vet and Mali Vorne. So, Tashig Zasman, sure, Fire and Ealaín, I'm sure I'm going to by crack in there in Chuma. Okay, so Rudder Tomachun Kershis in you, Mar Yallar Feachtas Eoin Coláiste Margaíochta agus the Machun kind fui can really may parade right into him. Ach Rudfi dus fui Coca-Cola. I mean it's Coláiste Eoin mar churann tú Budweiser agus Pepsi agus Starbucks le chéile níl siad chomh mór le Coca-Cola. So agus Red Bull san áireamh chomh. So is Coláiste Eoin tá os chun cúicéad branda é Coca-Cola agus tá nóthá deoch sa lá dhéanann Coca-Cola thugad sé os chun ní mblianart gach ile deoch a dhéanann siad a So tá siad mór go leor. So rud tá me sé chun kaint fi mar dorm nach fi parad a focail dús fi feachtas. Tá gach feachtas ein cheam a naibrín go má bunathe léargas sin insight, okay? Sin an fá a dhéanann daoine rudaí, okay? So tuair méid sampletíomh. Ní léargas é carfán géad de riine ólann siad baine maidin. Sin fíric, ní hin léargas. Okay? So can tú aibrúmach céim fá an ólann siad baine maidin. So ceann na léargas siad tá aganine ar bhí aganine nuair bhí mé go bar a Coca-Cola mar ní mé an fi láthair. Ná céim leor an tám is fearr le fógraíochtaíanamh maidir le Coca-Cola. Agus fuairmuid amach gur ag deir na seachtaine mar is sí mám chundúil sisin an bhean atá ag ganas ar bia agus an cócrocht atá arsúil agus siise tá ganas go hiomlán ar na páistí. Agus tá sí an trom ar na páistí is dócha rinne seachtaine. Ag go deir seachtaine tá sí gur a bheith bhhaid níos deise a bhhaid níos fearr leis na páistí. So sin an lámid ní beidir nach níonn sí an cócrocht a iad é híine nó iad é saithairn. Bíonn pizza acu na rud éigean mar sin an tám a míon daoine go deocha cosa le Coca-Cola. So sin an fá an dhéanam muid an chuid is mód an fógraíocht ag deir seachtaí le Coca-Cola. Mar sin an tám is fearr, mar sin an tám atá daoine I suppose in an ar nó tá siad a ggéire an cinál fógraíocht sin seachas ag tús na seachtaine. Nuair tá siad smaoineamh nó cam bheith go má, tá siad chun baine, tá siad chun isce ó, ní me chun éon deoch na cosa le Coca-Cola, nó Fanta, nó aonúd mar sin a thuirtómh. So sin iad na cinál léargas a chur muidne le chéile chun gur féidirlinn deochanna a dhéal, agus deochanna éagsúil a dhéal. So an ceann tá me chun caint faoi ná ceann rinne mé ar Powerade, agus an ceann faoi Powerade ná cé gur branda atá Coca-Cola bhí an, bhí muid a bhhaid níos slún an na daoine eile bhí an na branda eile bhí an. So bhí orna na rialcha airthú, mar níor an ar dhargad agin agus bhí ag na branda eile. So tá me chun sort of chuirsís ar sin a dhéanamh inis. So tar éis an cúig blian dún a bheith in éireann bhí muid dribblóid. Now, tá spáinn sé seo an airad scéir nó sin séir a bhí agan ag an am agus an méid a bhí muid déal. Agus bhí muid titim, chum muid sús go dtí fé héan fógéad ach hit muid arás, bhí muid titim arás a rís. Agus le brandaí atá Coca-Cola ní féidir in titim arás, okay? Tá muid dro agus tá an airad béim aganine ar a bheith idir a héan nó dósa in éon marga tá muid an. So, an rud a chugmuid faoi dearan ná gur brandaí eile an ach seo brandaí éagsúla, féchar seo brandaí éagsúla agus tá an rud ceann céine á dhéanamh acu ar fáin. Bhí sé an tromchúiseach, bhí sé an doréire ní raon cracán. Sin
an seo sin Club Energize, sinna ceanna bhí an le Lucas Aid Sport agus sinna ceanna bhí aganna. An rud céine seo daoine féchans an dóíire an támar fad níor aon cracán. So a gur tú an chéad cean sin, fecha tú an feachtas a bhí acusan ag an am. Seo Club Energize. Sport, fueling the passion. Yeah, and dar cean muis lena. Sin Lucas Aid Sport. O'Gara talks about the last 15 minutes. These games are always tight going into the last 15 minutes, and that's when opportunities arise. Defences are maybe a little bit looser, and then bang, strike. There's an opportunity to have a goal here. Lucas Aid Sport helps you go longer and stronger in the last 15 minutes. Every time there's a break in play, you take a sip of Lucas Aid Sport, and that's essentially what keeps you going for the game. Lucas Aid Sport. Last longer, finish stronger. Now, rud a thugad tú faoi deara sa dara ceanna sin is cos le Sky News atá, like an ticker tape atá ag an dara. Agus an chéad cean fecinn tú gúil sé cineál I monarchan. Tá sé mar dúirt mé an dáíire like imríonn daoine sport, imríonn is immert atá, like tá sé das, like ach na daoine seo tá sé an dáíire. Tá sé bhád rócha réire. Agus bhí muid in a rud céine sin ceanna bhí aganna, bhí sé an dáíire chomá. So an rud a rinne muid, well, bhí ar breis amach, bhí ar na réalacha airthú. So bhí an cagar cos le pópéir balla mar déirmid beag an dún gníomhú mar ormathirí sin Challenger brand mar a thugann siad orthu. Agus thugmuid unspráid ó Ryanair, Virgin, Sony PlayStation agus Apple. Agus marach sin bheitchasú ghlach leis an status quo, bheitchas díorcha déine an rud céine. Agus má dhéanaan tú an fógraíocht céine agus I dhéanaan gach duine eile, an tain duine a bhain slasa sin ná number one brand. Agus sin Lucas Aid Sport ceapan gach duine gur fógraíocht atá an na Lucas Aid Sport. So bhí orna sin ahrú. So, an rud a thugmuid faoi deara den, ná gur muid tain sin Parade, Club Energize Sport agus Lucas Aid Sport. An rud a bhí ag tóir ná gur cúig faoin déad ormathirí sport. Bhí muid a rála déan de dhéile a bheith cosú leis an cúig faoin géad an imrí sport ag na levéile síirte. Sin an rud a bhí muid a rála, cá tusa bheith cosú le Rona Gara, cá tusa bheith cosú le na inter-county players a bhí ag an Club Energize Sport. Agus like, níl sé sin inspóráideach, níl sé sin attainable le na daoine seo. Agus an rud faoi chomá, tá sé sin an chostasach. An féchar seo na sponsorships ar fad a bhíocha agin ag an am sin. Ag Lucas Aid Sport bhí Premier League acu, an FAI, bhí John Barnes acu, chuine John Barnes, bhí Michael Owen agus Alan Shearer chomá, muid hain. Bhí IRFU, Átha Cliath, Kirky, Gaile, Irish Football Association Húsa Túisceart, agus Club Energize Sport rinne siad an rud bhí an chléich ar fad ná an GPA, nar thosaí an GPA thart ar an am sin, agus rinne siad go leor oireacht leis an GPA gan am. Ach bhí gairí linn beagán agus seo rud éigen a thosa Brian sin picture de Brian O'Driscoll, so tá mé chuna seo a chur siúil. Ach seo rud béidir gur cuireann le bhí a tóir nuair bhíoh Brian O'Driscoll éonam a bhíoh éon aglah ag ar na telefís bhíoh sé gcónaí gáil deoch, so féchar seo. Hopefully we can use that as a springboard for other things to come. Do you remember anything of the 85 game? Very little, to be honest. I was 6 years of age. Yeah. I was more of a guy and a soccer fan, so my interest in rugby didn't kick off until my early teens, and I'm sorry to say I don't know much about it, but I've seen the clips, and
There's so much hype about it this week that I felt as though I'd seen the game 15 times over. Well, listen, you're going to have happy memories of this one, gentlemen. Congratulations again, well played. Thank you. Cheers. They are the happy men. Everybody's thirsty around here, George. Yeah, absolutely. I must say that I thought it was a great match, really, myself. And, I was under pressure a lot of the time, and that made it very thirsty work. So obviously fishing is spochas. Darby sé go máú, darby sé go hána. Ach an rud faoi costing gach cean acu seo idir 5 míle nó súsí 150 míle. Agus gaíonna sin díorcha scríomh check an tá mar fad gan éon activation mar thugmid bhí sé anchostasach fad. So, bhí ar an airmacha sin. So, an rud bhí a thugmid faoi deara ná níramid in an omíocht mar bhí Lucas Aid Sport bhí gá uair go le níos mú aige acu agus le Club Energize bhí chuig fin géad níos mú acu ná bhí mar aganine. So na réadach go maidide le categóir ahrú, sin na rud a thugmid ar an hain. Agus ahí muid hain mar omaitheoirí, mar challenger brand. Feachtas a chruthú a bhain nasas mhealltar na nígrasóirí sport, so sin daoine ar a díorcha gíire a bheith beagán níos fearr. Ní bheith custa le an cúig fáin géad, ach a bheith díorch beagán níos fearr. Agus fan glán amach an cliché a bhain na Margaíocht le léchan na sport. So an rud a rinne muid, na dearcha muid é. So bhí muid rá céim fan fáin muid na léchanna chun carú leis an lécha cúig fáin géad, seachas an bailachella. So gan a bheith brandú sús na léchanna brandú síos. Agus an rud faoi sin chomá, tá sé bhd níos saoire. Ní gád it éon oireachtaíonna a chosfinn go leor airgid. So seo an rud a dhéanamid i Margaíocht. Tríalamid áileach céirdaíad na values atá ag an branda. So an rud faoi sin rud a chormid le chéile nuair bhí obair le go leor den agencies a bhí agam ag an am. Agus dúirtmuid gur sin na rudaí bhí muid a gur rá faoin branda. Primed challenger self-belief. Agus a léirgus bhí agan ná gur is mílum mo dhíhil, se dhéanach díochtaíní le chéile, is mílum mo dhíhil a dhéanamh ar gachad a dhéanam, is se an tabhras ar an féin an rud a chuine mé arás mé. So níl éon muín agam anm hain, mar dhéanach ceapan ghfuil mé mága leor. Ach an rud a rinne muide ná olbhíon Powerade tú mar bhí sé seo fear, rinne muid taide le University of Ulster agus fuairmid amach gur a daoine nar dul siad Powerade ná an dul níos fuide. Bhí siad ná ré níos fuide. Seachas daoine ar bhid díorchaigh ó lisce. So churmuid an críon feachtas ag an ná olbhíon Powerade thu go meabhrach féin chreideamh agus go physical le gan ligan sús riamh. Gan ligan sús riamh sin an direct translation of Never Give Up. Sin an campaign a bhí agan. All right. So Sean rud a thosamuid le. Thosaim feachtas le teaser ar Never Give Up. Agus thart ar an am seo 2007 bhí mór scéal ag an am mar bhí rugby le bheith imirthe i Grove Park na chéadúir. Agus sin an rud a bhí an ag an am. So rinne muid go leor oireacht ag an am agus churmuid na rudaí seo ar fad thar timpeall ar Grove Park ag an am. And bhí an oscailt ar siúil agus leagtar bé mar stádas mar omaitheoirí agus curch daoine go dtí an siomh nevergiveup.ie. Sin rinnemuid seo chomá bhí an Under 19s World Cup agin hús i méal feiriste agus rinnemuid go leor advertising hús an sin chomá ag an churann down de hús a méal feiriste. Agus ag an nám céine deamsiúmuid Will Cullen Réalt Never Give Up. Seo an fear a bhí an aganine. So seachas an réalt a bheith mar Ronan O'Gara nó ein duine mar sin. Seo just average Joe. Fidó blian díis, imór soccer it's an Washington or bhí sé hart ar cardig nó cúig, chuis sé go sásnach níor air leis tháinig sé ras.
bhí sé tríd ón féile an nám, agus bhí sé gobar an Ulster Bank agus níor sin an snáb. Okay? So, tá sé sin níor a sagan ag an nám nach chuir sin an snáb. So, an rud a dúthláán a thugmuid dó ná an chéad triathlon a dhéanamh agus thugmuid thart ar 6 bhíthó é sin a dhéanamh ach an chéad rud a bhí ar déine ná fólam chun a snáb. So, sin an rud a rinnemuid ar fa 6 bhí, rinnemuid scananú ar bhfuil agus níor aon script a gceist. Sin an bhí camera agan agus déachmuid ar céad a bhí atóirú agus hafid muid é sin. So tá mé chundul trí bhí cúig fógraí déint agan lein telefís agus béidir Tomás go machar an túid sin ar siúil. I'm Cullen out on the beach, getting prepared to train for the Dublin City Triathlon, which is taking place in August. We're going to swim for 10 minutes, we're going to cycle for 10 minutes, and we're going to run for 10 minutes, and then we have an argument, okay? How many jogger? A minute and a half. Go, come on! My legs feel like bricks. Okay, come on, that's good. You have to pre-hydrate to keep your hydration up, because if you don't drink, you're going to fall apart in the run. It's going to be tough. Really tough. Nuair bhí sé ag snáb an nám sin, ceap muide gur sé déine go ná snáb. Níor sé chu dain sin an tuisce an ham, ach sin an chéad so sin like an introduction bhí agan, sin dar fís inis. When we first started on my own training session until I did 6k, not that I'm not up for it, but it's just such an effort. To me, it was like a clear eye opener that I don't have the stamina I thought I did have. So, I don't know, it's a bit, it's not scary, it's not the word, but no, I'm scared is the word. So, sin hart ar mé isteach an agus cheap sé go meach an rothaíocht beidir an pieces is éascail a déana ach má dhéanaan aon den a rothaíocht níl sé cho héasca sin. So, an sin thugmuid isteach Paul O'Connell. Will Cullen here. I got one of the biggest surprises ever. I toured around. Jeez, how's it going, mate? How's the training going? Pregnant. Well, I couldn't swim for weeks. Go ahead. Now you have to do 60 legs. Give us a look anyway, we'll see. For a bit of crack, a bit of entertainment. Seems to have the attitude of a guy that kind of won't fail, even if he's in serious trouble. I think he'd put it out of the bag somewhere, you know. So an rud faoi sin ná dúsáid muid Paul O'Connell mar is tócha gohfuil is agaí ach bhí sé sin anmhaim mar snábhthir sular béidir an am céine ar sin an rugby imirt. Ach dúsáid muid é mar coach le snáb seachas le rugby, so bhí muid go úsáid I bhealach difriúil agus hang sé sin na Paul chomá. So d'obair sé sin chun. Will Cullen here. It was with Paul O'Connell today. You know, you think when you meet a celebrity, you kind of, well, you have this sort of wrong perception of celebrity who's a really top fella. Sit there and you crunch and crunch and crunch. Yeah, you know what I mean? The ball dropped, the keeper kicked it out, and then a fella let it hop up off his foot. So you can talk. Hold on, keep going. You're doing better than I do. 710. Is that alright? International prop forward standard. Whose position could I take? John Hayes. He's quite bigger than me, but He's, yeah. he's going to take it to the gun show. Alright, so sin an carú ceanna, sin is sin ceannaire yeah, an sin, yeah. Ver cúig. Yeah. This is probably the toughest thing I've done in my life. I'm just gonna go for it. It's gonna do. It's gonna take it as I go on. If I'm struggling, I'll try not to struggle. If I slip, I'll get up. I want to finish it with no regrets, knowing that I was a jocker at the end of it. I'm gonna try and end it with a bang.
bhí sé sin go híntaach dúine, sin an áthar bhí aige an zéire agus an nod faoi I gcónaí is an snámh a chur bhí aglairn faoin snámh agus níor cheap éine go meach sé ná an snámh sin íana agus nuair tháinig sé arás agus nuair chréithna sé an rás bhí an áthar I cuine mar bhí sé chomhbróda las agus is rud iontach más féidir leat de áthar dhéana bródú lasad agus bród a bheith aige asad so d'obair sé sin go híntaach dún d'obair sé go hámhaithún seo den fógairt a rinne muid las muid chun na éidechas a chur Tomhaltóirí ach nó imráirí so bhí muid a ráló gur má ón tú Powerade is féidir leat dul níos faide. Agus rinne é seo an líne bhfuil daoine sean go leor gur cuoin le Bebo agus MySpace back in the day. Well, sin an rud a bhí muid I dtí an nám. Agus chuirmuid go leor stuff an idirlíne an si idirlíne bhí agan mheall má tá gur bheith do chéad triathlon íana cén chu é dhéana bhí go leor stuff an sin agus dís lódá go leor daoine é gan mór an airgad a chur seachán. Agus rinne muid seo Ceannaire, seo viral video rinne muid, so seo sort of personalisation a bhí an nua ag an nám. So fuamuid Paul O'Connell lehí lá agus rinne sé tafad thart cúig anam. So déireann sé, hello John, hello Michael, hello, like dúirt anam tréis anam agus fecinn tú gur féidir leat mar sin I de chur le chéile agus fecinn sé custa le personalised video ó Paul O'Connell gur féidir leat a cheola chuig duine. So an ceanna tá chun a thuspáintíomh Damien an tanamatár an fearr, okay? Tá simé go rugby, is as cúig go connachtó agus níl mór an grúig aige, tá sé mhail. All right? Hi Damien. In case you're still wiping the sleep from your eyes, yes, this is Paul O'Connell and one of your so-called friends has sent me here to have a few words with you about getting your act together and getting in shape. I know you're a rugby head, but singing a couple of verses of the Fields doesn't count. Like you Connacht boys might be out west, but there's no need for the belly to go south. Here's a tip from me. Put Powerade in 15 minutes before you sweat it out. Now get up, get your gear on, and I don't mean your dancing shoes, and get going. And just maybe we'll get the hair going on top again. And remember, never give up. So what are you waiting for? Big hug, is it? Go on then. So rinne é sin chomá. Agus ag an nám céine bhí rudí duine go máthúin, so bhí muid in an Ceannaire bhí muid in an flavour eile chur amach ag an nám bhí sé sin iontach rinne muid pácáiste le sleán an omláin de chur an rugby an domhan bhí sé sin arsúil cheap muid gonárach go máilinn cum léon duine an ché an nacha an chur an domhan de dúna á bhíidir sa seach níor sé níos fearr mar d'Ealaín an blion se chaite ach cheap muid go muid chun é bhuachins níor Ireland ach dós Powerade seas go héin faoin géad ag an am sin. So an sin rud eile thóra ná bhí sé seo ag obair go maith agus chonig daoine eile a bhí ag obair le Coca-Cola cé go maith gur sé seo dul. So chúis sé sin mar in íos sin chúis sé go dtí Scandinavia. Thosaí siad sin I dtine an rud céine. So tá video eile an sin mar bhiste leat Tomás. So feice tú ní seanmuid ach beag an de seo mar I'll do this one
krävs och ger aldrig upp. Powerade och TV6 ger dig chansen att anta ditt livs utmaning. Du ska under 4 månader träna tillsammans med mig och en personlig tränare för att i augusti delta i Powerade Triathlon. Av 5300 ansökningar stod det klart att det var Teddy Holmberg som var den fighter som skulle tränas upp under 4 månader för att se. So an fear sin Martin Lidberg níl ana go méir a chanéad ach is cur damda cur Eorpa ó agus bhí sé sna Olympiacha trí is wrestler tá ach tá sé tá an bheas sa túlainn agus dúsfeid siad an campaign céine agus a bhí aganna. So sin an rud a rinnemuid. An rud a tharla in íir sin gur tháinig an tuirt sús carchadó fan géad iver dó Domhan sa margan scír 5.8 pointí níos mó ach cheannach plus 6 agus tríal plus cúig. So bhí si sin an láidir mar ivercha dún. Mar nuair tatú deochanna go háirithe deochanna cosla seo ní hagan Ferbert cosla carchadó fan géad. Téann sé sús beidir 5 fan géad, 10 fan géad ach carchadó fan géad níor sin clostí i Coca-Cola river sin so d'obair sé sin go hiontach dún. So sin an feachtas sa rinnemuid. Sin an feachtas sa rinnemuid fa 3 bliana in éireann agus an bbliana níor sin rinnemuid ceann faoi GAA so thugmuid foran seoisireach as chunda cáin as áit dar ran an muintir connacht agus leanmuid é sin agus thugmuid takeíocht dósin agus in sin an bbliana níor sin thugmuid trúr agus ag déanamh an céad marathon dómh ach bhí siad go dhéana húsna Alp. So bhí orthu dhéanamh a céad marathon acu ach ag airde an áir ar fad. So sin rud a rinnemuid sin feachtas. All right?